sanibonani nonke Leti mfumayelo lesikhuluma ngato tesintfu letisibuyisela emuva kule ndlela yayitolile. Sinayo yini indlebe yekutilalela? Dihlobo tengosi siyanibingelela ngayo. Siphindze sibingelele esiveni seMaswati. Sibingelele nakulabo labadvute nalabakhashane labasilandzelako kuleti tishumayelo tesintfu. Lokuvuselako ngwane nalamuhla nguye lethumusa Mugelwe Simelane. Sitama kubuyisela umliba loya phambili emuva. Sitama kwakha yengwane libhukutsite nje lemlando lelitawutsatfwa liyawulondvolota lapha etingumeni temlando lelingakhona kusetjentiswa lusha nalabo labeta emva kwalo. Sitama yengwane kwenta bantfa bethu bati kokuthi nakutsiwa live leMaswati linotsile ngemasiko nemihambo kusho kutsini. Kunganoba yindzaba mlonyeni kuphela asiyivete ukuthi sijule kuphi sinotse kuphi. Silubukile luhambo lweMaswati kusukela eEm sehla nawo sate sayofika eNtasi eLuphongolo, senyuka nabo sate sangena lapho khona sesithi khona kuseswatini namuhla. Inganda sime khona ngwane sema sisenkosini somhlo sobhuza kwekucala lotalwa bakaSimelane kusomjalozi analojiwa. Namhlangwane ngicela sihlatile Dlamini njengesibongo. Inganihloso lenkulu ngwane yethu sithi inshumayelo tesintfu siyafuna naloko ukuthi siuvete lo mlando waleti. Sentele ukuthi lo mliba loya phambili awutati bathi qhenye kwendlulela ekutatini nasekuthi qhenyeni bese siyatisebentisa letibongo batibongo ngwane tifuna kusetjentiswa. Kwekucala nje sinesiphiwo sibongo sibafundzisa yini labantwa bethu ngetiphiwo tetibongo tabo. Nobe sesati ukuthi isiphiwo semuntu lesivelana kale esikolweni lona ke uphiwe tibalo lona ke uphiwe i-home economics lona ke uphiwe ama-accounts lona ke uyakwati kudlala i-keyboard. Sesabuka tiphiwo satibuka ngalelo solile kanti isiphiwo semuntu mbambamba sisesibongweni. Ngikona kungasukuma nje bantfu babiyele mbamba etibongweni tabo bayofuna bathole ukuthi babo bani bese bayalandzelela njengalendlela yayitolo yalesiphiwo salesibongo. Ngathi waphindze weva kulive likhala ngendlala ngisho nanaba labo lekuthiwa bahleli emakhaya ngisho nemisebenzi emathuba emisebenzi inganzi ngasiphi nasizathu lesithi ngeke abantu basukume esibongweni sabo bafune kulungisa indvu lesiphiwe esibongweni sabo bese bayaqhubeka nje baba njengalokhu bebanjalo idolo.
Akase ningilinge into obona ukuthi ngikhuluma liqiniso. Ngicela mina kusukume bonke naba labathi nababonga ukuthi awugezi ngemanti ugeza ngelibisi emanti akhona. Kulokuhlangana kwabo ma-clan gathering. Bathole indzawo lapho khona batawamba khona bayofuya. Anguye. Angeke imbuti yashonga. Gamethi unene ngwenya hleda sikhona. Itale njengembuti yaSimelane. Aphandle Simelane nakakubona kasathi isilwane ethi usiganga ngani ufuna ukuthi sitale. Angeke sihlahla isihlanyelwe ngumkhonto njengoba bathi bangemahlungwana. Isihlahla leso. Vila kade mphephethe isihlahla leso. Bhembe. Sinuka mnandi njengesindvwane isihlahla leso. Omathebula, bomavimbela, hlanzi, masina, mango, fakuthi, sibanza. Angeke tihlahla lesihlanyelwe kuleto tibongo leto tibe setiyathela nje njengaletinye tihlahla taleminye imithi ngeke. Leni abantu labo baphiwe into lesihlahla. Ngiko itolo nawubuka indlela thine singema Africa labe singe. Bekusebenza kakhulu isiphiwo sesibongo kwenda thina. Le namhla sesisiyeke. Bathi Dlamini. Ngosi. Abahlaseli emini bantu into. Emini isikhathi sekuhlela. Usinda bahlasela njani labantu laba? Anibahlasele emini niyahlela. Ngesathu esinto amhlasela umthini umuntu emini ngoba emini umuntu usuka lota isikhali sakhe. Lo ngena uthini wena? Ngoba lo muntu utawusina uthi aqhamuka nje vele isikhali sihlathuthene naye uyasebenza njani? Uyamtuma nangabe umhlasela ebusuku. Bentani la. Bahlasela emini ilanga libalele babanqoba ngokwathi badle live lemanyasa emini lebelanga libalele eMdlamini. Uveta ini lokhu ngesiphiwo sabo kwekuqala. Lokusuka le embo le bahambe nemfundi. Uthiwa la uyobhidlika khona kulana uyofike nenabe khona. Bito lwabo siphiwo sabo futhi. Kukuthe embo. Lokuhamba nalomfundi behla benyuka nawo bekungasiko lula. Ufika eGanzaneni wena bahlubulo mfula. Lokwehla nalomfundi behle tintsaba netintsabakade bathi bawufika eGanzaneni la bafike khona benaba khona kusho ukuthini? Kusho khona kubeketela. Uyabeketela umva kaHlanga. Uyakwati kubeketelela sini. Nangabe wakankosi awukwati kubeketela. Difule ngendeka ufute kaboma kwa. Bayabeketela labantu. Labantu laba akusibo bantu bemsindo, ngiko bantu bemfundo. Umfundi awuhambelani nemsindo. Umsindvo nelitulu, umsindvo nemfundi akuhambelani. Ngiko bona labahamba khona bekunalitulu. Labahamba khona nabafike bahlala noma ngabe bekude litulu lishintsha leyo ndzawo leyo. Sekutaba nelitulu liyana kubantu hlate kubakhabaleni. Litulu alihambelani nemuntu lothandza umsindo. Ngiko zange lake lakhe likhaya ngabe kukaNkosi sekuthethwe umuntu wesifazane lokhulumela futhi ngeke lakhe likhaya. Ngiko itolo na ubabuka nalamhla ngabe ubabuka nje uyamkhanza umuntu kaNkosi umkhanza tibinzeli nje abinze yethwana usithi ubutethi ngabe ucabangani. Lo myavale wena le TV yathi valani konke lo valani phuma nihambe nodlala ngaphandle. Senisho ntsini umkhulu uyahlupha manje. Athi gogo nasasukile into yakhe nje akafuni umuntu. Ubiyela kulokuba nguye kulokuba ngwakaNkosi. Bawuthanda umsindo. Bawuthanda. Ngiko nelive labakulo nendzawo labakuyo bathanda ngazithi ngaba nekuthula. Ngesikhathi kunalokuthula ngesikhathi bona ke baphila. Kwaba nalomsindo abaphatheki kahle abakhona ukuphila leni ngoba kusibo abantu bemsindo la. Sive semfundo. Sedlubula dledlesa ngalobamba. Esithi sibapha sibe sibadlulisa. Yini le mfundo? Uhleleka. Bahlelekile labantu. Angeke kuvuke nje kuseni kubuyiswe kudla kudla.
udliwe sekuphelile akusiwo kaNkosi kaNkosi kuvuka ekseni kanje kosetsheni idathi ningasebenza bese niyabuya ke niyadla kuyasetshenziswa kudla nithi nikudla nisuke nikusebentele bathi ufikele eGanzaneni wase uyenaba hlubulo mhlumlanga wenaba yini lokuhlala uTamasi lokuhlala ubusi lapha kuvetwa abantu labahlelekile labakhonako ukuhlela lwambo lwabo labakhonako lokuyihlela impilo yabo ukuthi ngalesikhathi lesi sidabe senta nawo bentiwa yini lokuthi babe kanjalo labantu bakaNkosi abasibo bakaDlamini labantu bakaNkosi Dlamini sinanatela sive sangwane lebe kuyinkosi lebe iphiwe emaphupho ngwane lebe kenta tindvo ngobe usuke atibonile akayenti info angakayibona akayenti info angakabiki ngiko nakhulunywa ngebantu labe bakwati kuphahla itongo ngiko labe khulunywa ngebantu labe bakwati kubika info ngendlela lekahle khulunywa ngemalanga kuthiwa ngemalanga enjeleni ngoba basukalela kuqhamuka khona la kuthiwa malangeni ngani kuthiwa malangeni ngobe bantu labasatiko sigaba awuyenti info ude esigaba sayo nakuthiwa wena ungisoka ngani kusho ukuthi kunetinto lotawukhona wena kudedele singeke state singasiyo nakuthiwa wena ungithunjani kunetinto longeke ukhona ekudente ngoba awukafundiseki kahle ngalo kuhleleka lo bantu labahlelekile bantu labayihlelako impilo yabo bantu labahlelako nelihambo lwabo bantu labangayenti into bangayihleli ngamani mendlule into kuneko ukuthi angayenta ngoba abantu sebathi ayenti akusibo abantu bemntu ngikhuluma ngebantu bakaNkosi emlandvo akusibo abantu bemntu abalingisi emanti kuthi wavulela nje wabheka le emanti nabonako sebashona la kaya khona ngiko baze bathi laba bathi kangcono bathi there is no hurry in Swaziland akusho kuvilapha lo kusho ukuthi bakaNkosi abayisukumeli into ngebutata nangabe lelo sekufanele siyentiwe nyalo sekufanele siyente imesele into lesitabuye sibone setayihlela sengubuyisele itolo bowutawugijima utekubabuwa kutokhuluma indzaba ngicela baba manje uyibika kuba kumkhulu lendzaba le ngoba mina sengifuna kulungisa nako vele kuleli letako noma kulenyanga letako ngifuna kwenta nako athi babe ngisaya kumkhulu ahamba kumkhulu afika athi mkhulu asekubuye khona babuye bahlale phansi bethi bathamba uyotshela lo mfana sasekayeme lokuthatha siyakufa kulafuna kwenta kepha ayingale ndlela hayi babe bese balungisile nasesontweni vele konke sekuthengiwe nelilanga nemakhadi sekaphumile vele umshado utaba khona ngiyashada mina ngelanga leli ukuthi athi mkhulu bana gogo ngitshela lo mfana ukuthi sithini akayobatshela lesontweni ukuthi sisahlela thina sitabatshela lusuku lolukahle lokungentwa ngalolu msebenzi aphume umuntu ohamba utentela uthi ungakapheli leminyaka ufuthi behlukene lemfihlo uyishiye kuphi lo muntu uyishiye lesibongo sakaNkosi sithini sithi akutatadelwa lana kwentiwa njani lana yonke into lentiwako icala ihlalele phasi ibukwe ukhanza mkhulu awakaNkosi umkhanze alele abinzile uze usho ukuthi mkhulu udziniwe manje uthi yambuthi uthi yamtsheze mkhulu udziniwe yini avule emehla athi angadzinwa kukhona lele ngocabanga wakaNkosi mama anikhoyisha niphume la ndlela ngibangela umsindo wakaNkosi ke akubite ulenga phandle le athi buya la gijima ubitwa ngumkhulu noma ubitwa ngibaba athi angithathele nako kulethela ngibute uthi kepha lo muntu omdzala wangibita ngilenga phandle le wathi angithathana into naye labe kangasukuma nje kanye ayithathe ngesandla ayilethela kuyi lena ngilandzele ngaphandle le atongithuma bamba akakubiti ukuthi manje uyakubita ikhona into lafuna kuyibona la kwesibili khona into la ibonile la mcabangeni wakhe ngawo
wasethi sengimbidi wesithathu kunento lafuna kuyibuka ngawe ukuthi nakuthuma lento lethithe naye utamphendula uthi ndawucabanga ini wena khumbula phela labantu laba ukuthi sive sangwane ngwane lekule waphiwa kubona tinto ngemaphupho ngiyibona ngabe wakangosi ngisho Dlamini awukaphiwa kuphupha ini kunenkinga lekho ndifu hlole ukuthi ngabe yini lenkinga ngoba nangabe usebenzisa lesibongo sakaDlamini uyayiphupha ini kaDlamini into ayibudwa leni ngoba into yavela kanye ngeliphupho yavela ka kwesibili isuke ingiyombaba babona tinto ngemaphupho ngiko longwane labasuka kuwe waphupha wasuka kumfundi wathi kumatalatala hamba nako lokho ake ubhidlika khona la ufike nabe khona sikuphi nyalo lasona duhamba losuka kuphi kuthiwani hamba naloko la ke ubhidlika khona uyafika nabe lapho la ke ubhidlika khona lokhamba ke suka le emba atawufika la yini kukhona kubeketela kukhona kuphokophela sivele sibeketela ukuthi ngikhuluma ngabakangosi sivele sikhona ukuphokophela imvotsinde into nangabe sebathi tshelile ukuthi bayenda sizize futhi beyinhle akunenzaba ukuthi lento ingathatha isikhathi esiganani lento nangabe ayakhilela ngqondweni yakho ayibona ukuthi vele ingiyo uthatha isikhathi lesithe kuyento ke begcineni kwako ukuthi akugcina yentini wakangosi ke bathi awudli ivu usaba umqondo ivu abayidli leni bayitile ivu awawayikhanza yamba yodwana angeke awayikhanza iba ngumsiki ngeke ikhanza thamba ndzawonye unity ungathatha umukha uthi ijubeni sanye ngeke kuba ngumsiki ifa ibinzile athi emaswati nakakhuluma asitifaka ngamvuyini ungena inye emgwaqweni tiyawungena tonke tiyalandzelana leni lubumbano lolubathini bathi sikanye kanye ngiyawufa la ufa khona mina kethu ngiyawufa la ufa khona wena wakethu akaphumeleli munye la bese bonke lalabanye sobabukela phasi khuluma ngesibongo sakaNkosi mina akaphumeleli munye umkhanze sekahlala etulu ukubhala khona yena yedwana labanye bakabo bahleti lapha ka Stick and Mart akasiwa akusiko kaNkosi lapha kaNkosi uthini uthi nangiphumelele mina ngilandza bakethu hloko mandi kwawela linyela welela ngesheya leyabuya lanza bonke lakalamanye ithi mwewelile mina sambeni lubumbano banye unity angeke ngihambe ngedwana sitawuhamba nabo angeke kube kuhle kimi ngedwa ngidaba kuhle kubo bonke leti mana hlila sitama ukuthi siveta tinto leti veta umuntu wakaNkosi ukuthi umuntu lonjani bayakwati kuphokophela bayakwati ukutihlela bayakwati kuyibeketelela ifu bayakwati futhi kwenta into labayihlelile ukuthi batawuyenta bayente ngalendlela labatawuyenta ngayo yenteke bathi babohlubile abahle emalangeni magwalagwala igwalagwala inyulendle itsandzika ngetinsibatana nale ihamba khona uyayithanda bulangeni bathi sine sinye magwalagwala kusho ini kusho lithemba lendvo lenhle ledaba bantfu labakhona kuhlela into bayena ngiko umva kaDlamini nakabinzile hayi ukuthi suka binzile suka khashane ngemicabango uyimicabango yakhe ithini yahlela lesinye isikhathi futhi uyabuka tinto ukuthi umfundi usho ini usho ukuthi abagcini into ngekuyibona nje kuphela bayiphuphe bayenda these are implementers sithakusibo abantu labakhanza basenza weni lenemsindo leni ngoba these are strategic thinkers hlala phasi bayihlele into babuke
umhlaba nawubheka le sine sidla nobe mina ngidla le ngawufika njani sikhona insingo sekuthi ngiye khona nobe lela ngiye la bayakhona bayaduka ngibayekele mina ngiphume ngale ngoba lo hambo luthi siya kuphi luthi siya le mina ngifuna kugcina ngifikele angihambi nabo kuyale angiphume ngala ngoba ngizogcina ngifikile la ngiyakhona umuntu wakaNkosi angayenta into ayende yedwana ehlukene nonke nelabanye nimangale isona sohluke ngoba kunjani yena yedwana ayende ngigcine senibuya ntobuka yena ukuthi maye kube sungesende njengawe ngabe kungcono ngiko umva kaNkosi nakenda into yakhe uyenda ngale ndlela yakhe lakholela ngayo ukuthi taba ngiyo akagophi kulomuntu akayenti into ngemthu wakaNkosi phela mine gogo notala babi wakaNkosi usuka lapha enkosini iMbandzeni bekuthiwa ngilambandzeni landeti ngiko ngakutshela ngalabantu bakaNkosi ngoba ngiyabantu batala babi ngisho nayo indlu yaMbandzeni mina leya ukwenza le kontshini usuka lapho gogo notala babi akusibo bantu bemsifo la lingashona nilanga lithi phaqa abinzethu ayedwana nihleti endlini athe say remote wayifihla wathatha nalapho disconnecta kude gesi abakhona gesi yini inkinga ufuna bayedwana ufuna imicabanga kusibo futhi abantu labathanza kubona abantu banhlanhla ngiko umfuna kaNkosi Mbamba kubeke ngaye la kunebantu khona ngabe nawe uyafika ababuthanise babenza wonye labantu kube nekuthuka awuvangana kuthiwa livele eMaswati liyipulpit eAfrica uqaba ukuthi kusukela kuphi lo kusangatini lebantu bakaNkosi kuthanza kuthula kusangatini lebantu bakaNkosi kungawuthanzi umsipho kungakuthathi kubanga ngiko bathi abaqedwa ngani ngeke phela waqedze emalangeni ngasiphi isizathu ngibani la eveni lothi yena uthi ingadi yabo ngoba nangijokuba ngishilo ngathi tibongote umuntu tisukela kubantu labane ayedwana ngendanga ngathi yalandzelela utakhanza ukuthi gogo lotala babi wakaNkosi noma gogo lotala maka wakaNkosi noma gogo lotala maka utala ngilaNkosi ngiko lesibongo lesi lokunye lesaphiwa kona sibongo lesingathanzi kuncipha asiphele lokho nje kusaphuma ama results emaphepheni bonanga ukuthi sibongo lesihamba phambili ngelinani lebantu ngisi grade 7 form 3 Nkosi Dlamini akusiso sibongo lesithanza kwehluleka asiso sibongo lesithanza kubukeleka phansi sibongo lesithini lesithi thine siyathi ukuthi kwathiwa emhlabeni sitele ukuthi awukwanza kwanza kwethu kwentana kwanza kwethu kusebenta sibe strategic asikunange lokho ukuthi kulesona lesi sibongo sinesipho saso njengoba kulesona leso sibongo sinelibito lwaso hlala nami phansi ngwane etishumayeleni tesinfu letilandzelako sihlale phansi nawe sihlatiye ukuthi ngabe laya kantwana lotala inkosi laba kantwana ndibakabani baphiwe ini futhi bona esibongweni sabo sisho ukuthini lesibongo sabo esiveni seMaswati na ngiyabonga Swasti